Saking negara Pak nih, saking negara. Kangen Ibu Irma. Jangan. Nggih dulu sange. Sama-sama. Ini Rarisa niki sanganan dari sampean toye mantannya. Iki kalau Ibu jero iki. Jurusan jero mangku. Bukan malah sana pacaran jantos niki. Iya kan. Kanengan kita nasurakian sarang sami. Ganing parikrama sana makin pacaran kau itu. Yang isgerongnya ada di tiang lunas mun majang ring dan jurumangku mandan Makassar. Musim napi makin gitu Pak. Jadi musim napi nih. Muasanai nama suah. Sudah mamsuah. Mati sudah mamsuah. Dupa astri namu nama asuah. Aditya sia param yoter rakta tejo namo astuti sueta pangkaja madhyaste askarya namo astuti pranamya bhaskara devam sarva klasa vinasanam pranamya ditya sivartam mukti vara pradam rang ringsa paramo siva raditya namo aswa. Lagi semua majang ring dari juromangku sampun mau kasang wangi rwene. Sane mangkin lukayan titiang aturang seangayu bagil majang ring ide sang yang dewasa duaning sangkan yang asung ketawan nikahan ide iraga sarang sami presiden mengumpul sekali mangkin. Dumogi pemargin pabrik bagan sane pacang kelaksana yang maju bos presiden memargi antar mepale side sidani. Ngantung cara pangsangka. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Anjir dan jurumangku sane suci yang titiang. Para penglingsir saking keluarga Pak Agus. Salar saking keluarga Pak Hukum puniki sane sekarang titiang. Talar semetolanang istri praya wargi sane sampun nyarengin prayane mangkin sane tresnasi gitu. Prayane mangkin iraga pancang laksanayan publik bagan ngenenen indek napi tetujon keluargaan Pak Agus sampun rawuh sekali mangkin ngerapin keluargaan Pak Angga utawi Pak Putriki sekali mangkin. Engge sane ke pertama urusan titiang rumah aja nering keluarga Pak Angga sing pacang tantane mandek ngaturan penyembrama macam dari keluarga Pak Agus yang sampun rawuh sekali terus. Enggih, sukses untuk galah sane ketiba ring pendewekan titiang. Sane buang yang titiang penglingsir saking negara sane sampun rawuh iriki. Titiang ngangganin keluarga iriki. Lunas mandel ladang ugi majang daripada penglingsir saking negara puniki ngampurayang indek
kewentenan titiang sane mangken puniki inde penyanggre sane wenten kirang langkung enten yang nas ampur ping banget taler inde genah melinggih sane kari kosekan pisan enten wenten genah melinggih nas ampur durung lantur yang untang bebaosan puniki titiang lugeran titiang atau orang puji pengastung kare lanunas icer yang ide sangyang pramakawi mangde napi sane kebaosang iraga malih jebos preside wenten pas wecan ide sane nyuryanin mangde nemuang kerahayuan lan kerahajengan. Melarapan ante panganjali umat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih sedurung lantur puniki titiang pacang menengayang angge. Titiang puniki satmake Bapan Putu Riastari. Titiang waste angga kukuh lan puniki ring kiwa titiang wenten somah titiangi Kadek Sinta enten nggih. Lan ring kiwa paling kiwa puniki wenten mok titiangi pinaka wan saking Putu Riastari mawaste mok tari. Nggih wanta sapunika sane presida aturang titiang lan galah suksran titiang majang ring penglingsir saking negara minak wenten sane pacang baosang lan galah suksran titiang malih sareng pengeter baos. Nggih suksema majeng ring Pak Kukuh sane sampun sane pinake juru baos nih ring keluargane Pak Kukuh sane ke Yudi Dados juru baos sane mangke di tenunas majeng ring keluargane Pak Agus silih sunungge sane ngangganin mangde nampi natur penyembramo saking Pak Kukuh hiwau. Nggih jurusan nggih suksema aturang titiang majeng ring Ugro Wakil antuk galah sane ring sikian titiang nggih sedurung titiang lantur ngiring numun aturang panganjali umat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih seluruh titiang lantur bebaos titiang numun kalah muning ayang angge nggih mangde sami uning sire titiang puniki sareng sami rirana mangkin rauh ring genahi riki ring jeron Pak Kukuh nggih. Nggih wastan titiang puniki Kadek Agus. Nggih niki kurenan titiang Lodayu. Taler niki adin titiang Komang Rispin niki mantah pianak titiang ngene yang paling mati. Niki adikne Komang nggih kami uning. Ngeneni nindek penyanggre iwau sane aturune majeng sareng Pak Kukuh punika titiang aturang banget suksema kinten nggih sampun becik pisan sampun enten-enten iwang banget seneng garite manah titiang iwau sampun wenten penyanggre sareng sami nyakupang tangan karo mencara Om Swastiastu kinten nggih sareng sami titiang ledang pisan manah titiang sami pada napi wastane mekinkin nyanggre padewekan titiang sareng sami puniki rawuh ing jero Pak Kukuh puniki nggih. Nggih hodas punika presida aturang titiang menene penyangger wantah becik pisan nggih dan ledang pisan manah titiang enten-enten kirang nggih genah sampun becik wenten puniki sampun kesangger antuk aqua jaje puniki sampun sami dunas titiang nggih suksema aturang titiang puniki. Nggih. Untuk kalah tidak susrahan aja ring Ugro Wakil mawali suksema. Nggih suksema majeng ring Pak Agus sane sampun nampenin penyangger niki saking Pak Kukuh nggih sane sampun kocap sampun wenten sanganan niki sampun wenten toye kenten genah nenten wenten kirang punika kocap nggih sane mangkin titiang durusang majeng ring Pak Kukuh mangde mewali nampenin tur nakenan tetujon keluargaan saking Pak Agus puniki rawuh sekadi mangkin inggih durusang. Inggih suksema mewali aturang titiang majeng ring Ugro Wakil pengitar baos sane sampun ngicen galah titiang mewali nampenin indik napi sane sampun kebaosang saking keluarga Pak Agus kita kocap nggih. Inggih suksema banget aturang titiang majeng ring keluargaan Pak Agus sareng sami puniki sampun ledang sampun presida keterima penyanggeran titiangi enten
Angge sane mangkin puniki titiang melet mataken puniki wenten napi minap keluarga Pak Agus puniki ngrauhin kubun titiange sampun napi niki sampun ngajak praye wargi sareng sami puniki pasti ke wenten tujuan nyane gitu. Titiang melet uning napi tujuan saking penglingsir saking negara keluarga Pak Agus puniki ngrauhin kubun titiang puniki. Nggih, wantah sapunika presida tampenin titiang mungkin galah suserang titiang majeng ring pengeter bawas suksema. Nggih susema majeng ring Pak Kukuh. Nggih. Sane sampun nampenin tur mungkin Pak Kukuh nakenin tetujuan saking keluarga Pak Agus niki sekadi kesarengin oleh beraya wargi samian puniki sampun sareng akeh mriki rauh mungkin Pak Kukuh nakenang punapi tetujuan Pak Agus rauh sekadi mungkin. Nggih lurusan majeng ring Pak Agus. Aing suksema wali akan titiang majeng ring ugra wakil antuk galah sane di maka ring sekian titiang sane mungkin ngenenen indek tetujuan titiang puniki nenten dia tios nih wantah ngeter pemargin pianak titiang puniki made purwe sane kocap sampun ngaduang tresna sareng okan duwe bunga natah iriki kesenangan iriki sane kocap mewaste putu rias kinten nggih patut nih ke putu rias wastane Nggih, patut. Mangke nenten iwang di jam puniki nggih sampun wenten telung sasih sane sampun lintang puniki pianak titiang Made Purwo sampun wenten bebaosan kinten niki nggih jagi ning capang pemargin ngapi wasane ke sampun ngopi tresna niki jagi ngelanturang indik ke Grahasda Asrama enten puniki titiang ya jagi nakine niki benah Nur Lestari kan adan Putu nika putu. benah ini umah ini benah kan saya melalui mereka kan oh gitu. Nggih, pun sering pun tiang. Ya ampun, yang kenal pun manggil kan seken demen gitu kan. Ya, anak yang ini ampun seken iki Made Purwo puniki dia wantah ngedutin pemargin di anak titiang puniki merauh kirerane mangkin gitu. Jadi ning capang antuk ke Grahasda Asrama. Wantah sapunika tujuan unteng titiang sareng sami puniki rauh kirerane mangkin ngerauhin ring keluarga Pak Kukuh gitu. Nih, wadah sapunika ada dengan titiang, atau kalah wayang titiang majeng ring ugra wakil. Nggih suksema majeng ring Pak Agus sane sampun nguningayang tujuan yang nerau mriki. Wantah ngetut pemargine okan Pak Agus sane mewaste Made Purwo nggih. Sane mewaste Made Purwo sane kocap sampun tresna sareng okan Bapak Kukuh iki sane mewaste Putu Riastari nggih. Sane mangken titiang nas majeng ring Pak Kukuh mangde nampenin napi sane sampun kuningayang oleh Pak Agus Iwau nggih lursan. Nggih, suksema majeng ring pengeter bawas. Majeng ring penglingsir sami saking negara, saking keluarga Pak Agus sane wamian titiang. Indi pengadikan keluarga Pak Agus Iwau sampun kemana untuk titiang. Nanging titiang dinas pengkamproping banget kewiyakyane titiang durung pisan uning nggih praktiase indik perindikan pianak titiang Putu Riastari. Titiang rumasa tan patut nyogok utawi ngedetan tapi tresnan di pianak titiange hane mangken titiang lunah segala bos-bos nggih titiang pacang netes pianak titiange sapunapi jati-jati tresna napidan gitu nggih mangde kesaksinin majeng ring semeton sami ring ajeng nggih oke Putu Riastari. Niki pun pianak titiange Putu Riastari Made Purwo pun api iki kan Pun seken niki nggih. Putu
Nih jadi ada penglingsir di negara saking keluargaan Pak Agus. Jadi lakar ngidih putu, lakar pertemuan ngajak okan idani ane madan Madepurwa. Benar nih kan Madepurwa? Madepurwa. Macam pertemuan manggil presiden bertemu alaki rabi. Nah jadi bapa mentakon ajak putu menkengken. Saja putu tersna. Dan saja tresna orang tresna, dan sing masih orang tresna. Ini gitu. Aku orang udah Kenal jadi putu bapak kalau takon saja putu ngelah kena nganten. Saja tuh. Dan ada kena saja putu nganten, tuh liang tresna, aku liang kepaksa. Namun ini saja, dokter saja ini kena. Dia yang putu melong mimi bambu, melong ke keluarga serang kami, gitu nggih. Kalau yang jelek nama bapak mimi bapak, yang keluarga Pak Agus masih jelek. Dia yang putu melong, sekan dia biar cepat bapak takon sekan. Inggih majeng para penglingsir sareng sami sadaya yang titiang. Punika iwau sampun berengang sareng-sareng hindek pesaut piana titiangi ucap sampun pada tresna sareng nika Madepurwa Putri Astari nggih. Nah titiang wantah nadingin pikarsan saking keluargaan Pak Agus pacang yang kepang anak kali pada kali puniki. Nggih galah seserah titiang wali sareng punya bawah. Ini suksemu majeng Pak Buku. Nggih. Niki talar sampun kepirangan wau Madepurwa sareng Putri Astari nika sampun pada tresna. Tane mangkin Madepurwa dini nak negak. Berdadi jadi nih berdini jadi negak lagi. Terus Madepurwa. Ini berdadi jadi atap nih. Wih, cocok. Serasi. Cocok nih. Sane mangkin Tijamnas malih majeng ring Pak Agus mandek kelanturang malih publik bagane. Napi sepatutnya nih sane pacang publik bagang malih terwaning niki sang sane jagi mewiwahe puniki sampun pada tresna. Nggih durusang Pak Agus. Nggih, semua wali aturan dia majeng ring ugro wakil antum kalah sane ke tiba wali pisan ring pesekian titiang puniki. Ane segera ka pertama titiang wantah presiden ngadurang suksema puniki majeng ring. Dane Bapak penglingsir saking perdana gitu kan terus perdana makin ada sini sane Pak Koko puniki sampun nagingin napi sekadi pikarsa tujuan titiang rawuh iriki rene makin dadosne sampun sami pada madungan puniki sami sampun saling tresna sampun kebiasa yang sarang-sarang mantah sampun pacuk bau sedados niki nggih. Dados niki sampun sami madungan puniki tidak jadi menaken malih pisan puniki ngeneni nindik pedewasan indik pemargin selanturnyane ngeneni nindik pemargin mekala-kala kaler widiwidanan tidak sampun je puniki meduwe tapi wasane puniki dewasa ayu puniki indik ngemargian pemargi selanturnyane punike indik pewidiwidanan miwah mekala-kala nggih antuk ring rahinani malih tiga rahina yen teniwang titiang sampun titiang nyengakin ring kalender punike sampun dina ayu sampun becik antuk melaksanakan upacara upakara pewidiwidanan. Ini pun apa untuk Pak Kukuh punike cumpu nih. Nggih titiang wantah sairing nika cumpu nggih. Terus ini punike kan nika ampun anggen kaler titiang nete lali nakena napi indik terus diriki nih dia akan jadi napi ngambil puniki napi kayak wenten resde sane patut titiang margi yang ngriki mangan kenten liwang titiang usrahan titiang majang Pak Kukuh dan dikala titiang surah majerin umroh. Suksema majeng ring Pak Agus puniki sampun nyantenang dewasa ayu malih pidan ke pacang ngemargiang pekala-kalan miwah widiwidana
Sana mungkin tunasan di tiang malah undek dewasa nantan dia patut beli barang malah kena nendek dewasa ni Pak Kuku. Nanging sana ketakenan malah oleh Pak Agus ni kena nendek terus tu iriki sapun api sepatutnya wenten ke penebas suaran kulkul sana patut taur sekali ring dewasa iriki nggih derusan Pak Kuku nyawes. Ini majang ring pengelisir sami tiang wantah jumpu ini tapi berduasan atau dewasa ayu sana sampun kesiagayang rike nggih tiang wantah seiring kan nanging puniki wenten adat preste ring desa tiang puniki nanging nika boyoje ngadol penak tiange nggih lan wenten adat preste puniki sane mewaste penebas suaran pukul lan penebas suaran pukul puniki maji nggih long karo beras yening kejinahang kita dados yening lace-lace telung atak tali di kemantan saking terus ke ada riki yang sapunapi majang ring pengeling sire saking negara dijang dorsang upang pada ini ngenenen nindek sane wau cara punika ngenenen nindek tapi penebas suara pukul nggih sane persija kejinahan dados menawi wenten nggih menawi mangkin jaki tiang daur tapi dados sepisanan malih tiang raine tiang sepisanan rawi riki mewali ing lantar mepamit ring merajani riki. Kenapa Pak Kuku? Anjir, ini inde nawar punika dados mangkin dados tigang rahina dados nggih dados tigang rahina sepisanan sareng mau pamit itu dados kan nggih kemanten ini majang ring pengelisir sami tiang wantah jumpu ini tapi berduasan atau dewasa ayu sana sampun kesiagayang rike nggih tiang wantah seiring kan nanging puniki wenten adat preste ring desa tiang puniki nanging nika boyoje ngadol penak tiange nggih lan wenten adat preste puniki sane mewaste penebas suaran pukul lan penebas suaran pukul puniki maji nggih long karo beras yening kejinahang kita dados yening lace-lace telung atak tali di kemantan saking terus ada riki yang sapunapi majang ring pengeling sire saking negara dijang dorsang upang pada ini ngenenen nindek sane wau cara punika ngenenen nindek tapi penebas suara pukul nggih sane persija kejinahan dados menawi wenten nggih menawi mangkin jaki tiang daur tapi dados sepisanan malih tiang raine tiang sepisanan rawi riki mewali ing lantar mepamit ring merajani riki. Kenapa Pak Kuku? Anjir, ini inde nawar punika dados mangkin dados tigang rahina dados nggih dados tigang rahina sepisanan sareng mau pamit itu dados kan nggih kemanten nggih ini tigang rahina punika jam kuda kan nggih saking pengelisir saking negara Pak Agus mriki ring ke kubun ditiangi mangda ledang mangda presiden ditiang puniki nyaya gayang api nih ke benten ke Banten api gitu nggih nggih ngenenen nindek malih tigang raine punika ditiang sawetara galah putus semeng ditiang sampun memargi minab jam 11 sampun ditiang wenten iriki sampun ditiang sepisanan tiang makna kejadi sepisanan ditiang daler naur penebas suara pukul punika ngantur mepamit iriki dan paling malih tiga raine punika nggih saking yen ngasak punika nggih jam 11 minap sampun deket riki kita nggih ring kubun ditiange
nggih titiang mata cumpu lan sarinut indik napi keputusan nggih saking Panglingin Sire saking Pak Agus mangda prosedur titiang jam 11.30 Nyaya Gayang Banten Mina Penyangger Muas Liliana. Oke, sukses. Sampun sekadaya sapunika wau ende sane pacang kemartiang malih tigang rahina punika sak keluarga Pak Agus saking negara pacang rauh meriki sawetara jam putus semang nika sampun berangkat saking negara lan jam 11 puniki sampun nekad rikinya ring jerone Pak Kukuh. Nendek punika taler ring malah tiga rahina punika pacang ketawar penebas warang kumpul sane yeneng kejenahang nika longata tali rupiah. Nggih. Nah, sane mangkin duaneng sampun pacuk pemilik bagane wenten malah sane pacang belik bagang keluarga saking Pak Kukuh taler saking Pak Agus niki wenten malah sane pacang belik bagang duaneng bebawa sane sampun pada pacuk sampun pada anu puniki saking keluarga Pak Agus taler saking keluarga Pak Kukuh. Puniki taler sang sane jadi ahli wahan niki sampun pada resna lulut asih punika kocapnya makin menten malih sane pacang bawasan Mun jangkep mun sampun menyangkep ya yang kenten titiang lunas malih mangke majen malih angka saking kursa miwah angka saking perdana mangde saya semungkin jadi sani ngangkane mangde icen dekat majen malih sang sani jadi awak duaning malih tigang lahina punika enten galang malih pacang kecenen dekat duaning nika galah hemat bolak balik nika ke negara talar ke belek puniki doh nika sani makin doh sani pun pacang malih angka saking kursa sira sani pacang Angge sekemanto galas durung nyanyi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sani daha suciang titiang jero mangku sani sedera dahanane mangkin miwah angga keluarga sani daha tuang yang titiang miwah sebeton titiang sareng sami sani tresna sieun titiang. Titiang iriki dados iwanyane Madepuro ya saking iwanyane Madepuro jadi ngicenen akide diteket anggen bekel. Nah, Made Bingeha ya melah-melah. Ini ada tutur kitab Menawa Dharma Sastra nih mau sang nih. Om Caturna Mapi Warnanam Retya Asnawiyawan Samasena Stri Wiwahami Kodata. Nah, ring sejeroning mekurenan medan ini ada utus parlaksana papat do ane patut laksana yang pat ane patut laksana yang ane papat ane becik nih ada Brahma, Dewa, Arsa, Prajapatya. Terus becik ane bing papat Asuri, Gandharwa, Raksasa, Dewa. Di satu tuh sing tadi laksana yang nah, ane dan ini Subha Madan Brahma Dewa Wiwaha Kulian Memadi. Good. Sep. Ini ada pasti bentuk sih. Nah, Dharma Sastra. Sadanu Purania Wiya Prasya Kesatrasya Capuro Waran Wiyat Sudrayat Sudanewa Wiyat
dia dharma araksana. Nah, ni jani bermekurenan saya ada teken pidabdabe mesti mekrama. Utamanya ni teken krama. Yen krama sarang sami sampun terus nesih. Dua, berana sani pini utama. Bakti teken guru rupaka. Keto masih bakti teken madua. Apang sing buka sesekaki nyandak di tebe, bungane sumpangin, kayune kilagin artine apang sing panakne putu rias tari di jeget nih juang antenin teramane kutang terus tadi derati ngasana aneh ke gitu. Nah, to iwan nuturin made bekal made lanang kewiwahan. Angge wata sapunika sane presiden yang ngaturang ini dipenten kira langkung kalau yang ngatur pitekas majang ring kon adit yang nunas dengan pengapura ade bener masih itu dimuang ani busan apa nih orang dia iwani jani meme bedek dan mesenin made duaning busan sebeliu masih iwae ngomong mang pitekan made ajak putu jani meme bedek gen. Nah, jadi ini sebuah madi sebuah madan mekurenan ingetang madi jadi sebuah tusing bajang buin ingetang jadi madi sebuah ngelah tanggung jawab sebuah ngelah kurenan jadi sebuah ngelah tanggung jawab gede jadi nah patut nih begai gitu jadi nak jeli melah jak dadua nih ngabe gitu jadi kutu masih sebuah madan mantun memene gitu napang melah masih jak mene jak bapa dini jak nah jak yang jak made gitu nah pang nyanan ke depannya pang melah masih yang rumah tangga gitu pang melah jak bekerja untuk gen meme mau besen jak made jak putu pang melah Angge suksema majang ngering angga saking kuruse nike wak ne Made Purwa nggih talar memen Made Purwa sampun ngijen pitekan nike mangde keresepang kesepang gajak dadua pangsekan mengkurnan sane mangkin saking angga perdana niki Pak Guh sira sane pacang ngijen pitekan majang ngering sang sane lagi ayu wae nggih tulisan. Jadi semua ini mbok dijangi macam jadi sedang memen. Nggih, duane ngeten pikarsa mangga dijang ijen ditekan amatre, mangga dijang pacang ijen ditekan majang ring sang kalih. Mantu made lingohangna. Apa nikang dadi wang utama juga ye. Nimitraning mangkane punang ye tumulung awaknya saking sengsara maka sahanang suwe karma hinganing kota maning dadi wang ke putu made jani suwe lakar madan jalana grahasta asmara sing nyebede gegodan lakar tepikin gegodan ani paling utama itu tuah teke uling pendewekan yening idang bandung cahayang gegodan ani teke uling pendewekan tu nyadang kelidin jani putu jak made sube madan membaton buluan sube madan membesikan apang state nyan putu jak made mewayang gadang apang state terasne buka sesenggake apang sing nyan care yeh turuang di lengise sekayang-kayang ye tu sing lakarnya membesikan eket tujak made sebe sanggup nah jani ingatan kebesan wae dijaja cening mengena tanah itu langkahin langit itu sulubin nah wak cuma amun ke mantan hidang kemah kebesan jadi tu ingat-ingatan belah-belah ngaberagem belah-belah ngajak nggih. Ini memen saya ada bosan. Aduh, memen saya kira ngomong apa? Ini memen apa di rumah? Lalu ini memen mulai ada apa?
mana? Mimi sing ina ngomong apa? Mimi cakap senang sing banyak, nanti dengar Mimi mulu. Mimi sing ina ngomong apa? Mimi sing ina ngomong betul tu apa? Enggak suksema majang ngaring angga saking perdana taler sana sampun ijen pitaket majang ngaring sang-sana jadi awi wahe. Kena taler made ajak putu sekan-sekenangnya inget-ingetang laksanang masih tutur-tuturan yang bebange ajak wae ajak meme ajak matuan made ni ajak matuan putu ni berusan mang piteket jalanang tu dengan pinsa banget dekat anti sing ingetang sana makin duaning publik bagan sampun pelaksanayang sampun usan punike sampun pada pacu taler sampun saking keluarga perdana saking perusahaan taler sampun ijen piteket majang ring sangsana jadi awi wahe kuantah sekadar sapunike titiang presiden pinake pengantar bawas presiden ngenterang publik bagan ranana mangkin titiang nasgang rena pengampura pet pradewang antuk titiang dengan halo titiang ngenterang bahasa-bahasa tadi tiang sani dan anur dengan arse di dan sarang sami titiang nunas jeung rene serampur sedorong peputang titiang nunas gumun majang ring dan jero mangku mangde ngokasa wangi duaning publik bagan sana sampun pelaksanaan wau sampun presiden memargi anta enggih tulisang majang ring dan jero mangku bersama-sama dengan nama-nama semua santi. Ini semua macam mereka dari rumahku saya sampun ada makin dari rumahku sampun memputang untuk makan saya makin dia memputang untuk Om Santi Om. Om Santi